Nekoliko zanimljivih činjenica o vuku. Vukovi žive u čoporima koji obično broje od 6 do 10 jedinki. Čopor vodi alfa par, koji su obično jedini koji se razmnožavaju, dok ostali članovi pomažu u odgajanju mladunaca. Vukovi komuniciraju kroz zavijanje, koje koriste za označavanje teritorije, okupljanje čopora i koordinaciju lova. Također koriste izraz lica, telesne pokrete i mirisne oznake za komunikaciju unutar čopora. Teritorije vukova mogu biti ogromne, u rasponu od 50 do 1000 kvadratnih kilometara, u zavisnosti od dostupnosti hrane. Vukovi pažljivo čuvaju svoje teritorije od drugih čopora. Vukovi su vrhunski predatori i imaju snažne strategije lova. Najčešće love u čoporima, loveći velike sisare poput jelena, losova i bizona. Također mogu loviti i manje životinje i povremeno se hraniti strvinom. Vukovi su vrlo prilagodljivi i mogu živjeti u različitim staništima, uključujući šume, tundre, planine i pustinje. Njihova adaptabilnost im je pomogla da opstanu u raznim okruženjima. Vukovi su poznati po svojoj inteligenciji i složenim socijalnim interakcijama. Imaju sposobnost učenja i pamćenja, što im pomaže u lovu i preživljavanju. Vukovi se obično razmnožavaju jednom godišnje. Alfa ženka rađa između 4 i 6 štenaca nakon 63 dana trudnoće. Štenci se rađaju slepi i gluvi, potpuno zavisni od majke i čopora za hranu i zaštitu. Mlade jedinke često napuštaju čopor kada dostignu zrelost, oko 2 do 3 godine, i kreću se u potrazi za vlastitom teritorijom i partnerom. Ovo pomaže u sprečavanju prevelike gužve unutar čopora i širenju genetske raznovrsnosti. U divljini vukovi obično žive između 6 i 8 godina, mada neki vukovi mogu da dožive i više od 10 godina. U zatočeništvu životni vek im može biti i duži, zbog odsustva prirodnih prijetnji i obezbeđivanja ishrane. Vukovi su bili na rubu istrebljivanja u mnogim delovima sveta zbog lova i gubitka staništa. Međutim, zahvaljujući naporima za očuvanje, populacije vukova se oporavljaju u mnogim regionima. Vukovi su fascinantne i složene životinje koje igraju ključnu ulogu u ekosistemima gde žive, održavajući ravnotežu populacija drugih vrsta i zdravlje svojih staništa.